Amazina ni Gapurari Tuyobohe Innocent mu shamba nkaba nari nshinzwe escort ya Omega. Ubwo muri make wari ushinzwe? Nari mu magambo mu mvugo irambuye nari ndumwe muri bamwe barinda Omega bashinzwe ubuzima bw'umutekano. Utaruzi Omega yari mu ntoki? Omega ni generali, ayandi mazina ye ni Ntawunguka Boniface. Aracyariyo? Ariyo, ari hanigo. Muri make hari abo twaganiriye baravuga bati njyewe nararebye nsanga ibintu twari turi kurwana ngo tuzafata igihugu ngo bamwe batubwiye bati twasanze rwose twari turi kwibeshya ni nko gukama ikimasa kuko namwe niko byari bimeze. Ni ukuvuga intambara y'igihugu intambara yo gufata igihugu ni ikindi kimwe, noneho no kurwana ni ikindi. Umuntu wese yamaze kumenya ko ibyo agwanira atari byo abiva. Mwasanze atari byo? Kuko ntacyo twagwaniraga, uko ibintu byo kuvuga ngo amoko irani intambara ibiteruye ubundi abantu ho bavuga ngo kurwana uburyo yari intambara idafashe bari kuvuga muzaze mugwane mutsere mu Rwanda. Mu Rwanda hariyo bashiki banyu basiko wanyu mu gisirikare cya leta barimo mu nzego za leta barimo, urumva kandi ukareba ugasanga se tuje kurwana mu Rwanda bizagenda ute? Ntabwo duhejeje hanze, nta muntu wanze ko tuje mu rugo, tuzagenda tubatera gute kandi waduhakirwe gutaha? Bari bugasanga n'ubundi muri gupfa gusa tufata icyemezo cyo gutaha. Urabatorotse ariko? Naje mbatorotse kuko nyine ntago wasiga umuntu warindaga ngo musiguze mu Rwanda mu by'umuteguze kubigenda kose weho yamaze kumenya yuko ibyo bari matari byo. Ubwo ni ukuvuga ngo ibitekerezo byabo n'ibyawe ntabigite byihuje. Rero bamaze gutorana mu bitekerezo buri wese ashaka y'ubusamo iramugeza ahandi hari gutekereza. Wowe uko wabasize ubona koko bafatera u Rwanda bakarufata? Uko basigaye ni bake ntabwo babona imbaraga zo kuba bagwana n'igihugu bagitsinde. Wabaho ubuhe butumwa aho bari? Ubutumwa nahereza abo nasizeyo ko abasikire benshi baranzi, twajaga mu nama hano bose abasikire bose baranzi bahari. Ubutumwa nabaha ni ukubabwira bo kuko ubundi tunagezarga hafi y'Igoma gutaha buno biroroshe, kugira ngo bimwe bahere mu mashamba bagwana barora kugwana barora mu misozi baza tugafatanya kugwa tubyaye kari karibu ko banyakiye urabona ko meze neza nta kibazo, naho baze tuze bazabakira kuko nta bintu basize bakoze bo baze bisanga mu gwabyaye guteguye kubakira. Naho ubundi nibagumayo bari gutigi? Nibagumayo wagusize aba yaragusize, niba yarasigaye undi akamanya kitanu hano hazasanga ageze wakiri kuri zero ntabwo azapfa kumufata kurushije intambwe aba yagusize. Baze hakiri kare bigishoboka tugifite amahirwe tukiri bato. Ariko ngo bari abasize bakoze ibyaha ngo usanga ari bo bari kufata abana abasore akaba ari bo babikinga aho bababuza gutaha nyamara bo barakoze ibyaha. Bariya bo kubera bakoze ibyaha bo baravuga uti nujayo bazana kwica, noneho uziri nunavugana n'umuntu uriyo arega unavuganye n'umuntu hano mu Rwanda kuri simu yino bakwica babo babibonye ko bavanye umuntu wino kuri simu yino. Umuntu kuvuga uti bo bavuga ibyabo nawe kuri byawe nk'umusirikari aba yarize kabiri, we kwishakira amakuru ye rero ndi wishakira no guhereza icemezo cyo gutaha ko ugira ngo ugashaka amatelefone yawe kuri face kuki ugahura n'abanyuze hano bakaguhereza ubutumwa bw'unyabwo yuko ibyo bavuga byose ari ibinyoma, ukahita ufatira icemezo cyo kubacika ugataha. We wagiye mu ryari winjira? Ninjiye 2015. Mu Rwanda hari amahoro, wagiye yute wagezeyo? Ico gihe yego mu Rwanda hari amahoro, arega twebwe twanavutse ari amahoro, ariko ni ukuvuga ngo kujamo kose ni kwa kundi ko bavuga ati muze. Oya wowe tuha urugero byagenze utite narabyutse bigenda gutya runaka arampamagara wagiyeyo? Oya njyewe ukuntu ko ninjiye mu gisirikare kuko twabaga hariya za Kiroregwa ukugeza mu nzira za Gicanga. Bamaze kuhagera bo rero bajaga baza bakaturemesha inama bakavuga uti tugeze imana tugeze mu Banyarwanda bene wacu nta kuntu mutagwanira igihugu cyanyu ngo bishoboke, bakatujana yo guca byanga utabyemera bakagufata kujana mu gisirikare. Wahagera ukigaseye kumara kwigaseye bakakubya serivisi uzakoramo kunyura kurikira gani masomo gayo ukamusirikare guca
muri make bari kwibeshya bariyo cyane bari kwibesha bataye n'umwanya mu guhagije bakabaye bihuse hakiriho amahirwe bakaza bagafatanya n'abandi gushakisha ubuzima. hari uwatubwiye ngo leta FDLR iri kwifatanya na leta ya Kongo nibyo koko cyangwa byaracitse? Nibyo bari kuyifatanya ariko mu kuyifatanya kose ni iby'agahe gato kuko bari kubabyiruta batanye kumenya M23 ngo nibazayitsinda bazabaherekeza gufata igihugu. Ariko leta ya Kongo yo subwa mbere bahindutse subwa kabiri barafatanya ikabahindura gafatanya ikabahinduka. Ubu ni ukuvuga ko izo mbere zabo rero bone ko babyira ariko bonabona ibitegura ubwabo ko nibaramuka koko M23 igiye uruhande rumwe cyangwa se kabatsinda ubwabo nayo zongera tene subire mu shamba nanone. Urakoze cyane.